U prošlom mjesečnom nastavku pokazali smo vam kako proširiti dostupnost VLAN mreže. Sada ćemo vam pokazati kako na kućnu mrežu možete spojiti mrežni disk na kojem ćete dijeliti i spremati datoteke. Disk ćemo spojiti na D-Linkov access point, dakle točku bežičnog pristupa, a ne router oznake DAP 1353. Da bismo mogli konfigurirati AP, prvo je potrebno spojiti AP i računalo pomoću mrežnog kabela. Budući da ovaj AP nema mogućnost samostalnog dodjeljivanja IP adresa DHCP-om, potrebno mu je namjestiti određeni IP kako bismo mogli pristupiti access pointu. Na računalu pronalazimo postavke mreže kako smo naučili u prethodnom nastavku, te upisujemo željenu IP adresu. Svakako pripazite da upišete odgovarajuću IP adresu i subnet. Nakon toga možemo pristupiti uređaju upisivanjem njegove IP adrese u internet pretraživač. Uređaj možemo konfigurirati nakon upisivanja lozinke za pristup access pointu, a koja je uvijek zapisana u priručniku uređaja te ponekad i na njegovoj polođini. Većina ovakvih uređaja opremljena je tzv. wizardima za konfiguriranje. Tako i ovdje u samo 4 koraka možemo namjestiti sve bitne postavke prije uspostavljanja bežične veze. Lozinku za pristup uređaju, ime VLAN mreže i tip enkripcije koji će se koristiti za zaštitu mreže. Enkripciju svakako namjestite, jer će inače vašoj bežičnoj mreži moći pristupiti svatko tko je u njenom dometu. Najjača vrsta zaštite je WPA2, no neki stariji uređaji je ne podržavaju. WPA je nešto lošiji izbor, dok WEP nudi slabu razinu zaštite, a i lako se probija. Mrežni disk ili Network Attached Storage je u osnovi baš to. Jedan ili više diskova u kućištu koje ima oslabljeno računalo kako bi moglo vrtiti neku verziju Linux operativnog sustava i kako bi se mogao softverski konfigurirati. Naravno, kućište je opremljeno mrežnim konektorom, a često i USB priključkom. U ovom slučaju u ovaj NAS mogu stati dva diska i to samo sa SATA sučeljem. Da bismo mogli konfigurirati NAS, potrebno je spojiti ga sa računalom, te namjestiti IP adresu računala slično kao i kod access pointa prije nekoliko minuta. Nakon spajanja možemo odabrati IP adresu računala, pri čemu treba pripaziti da se odabere IP adresa koja je u istom rasponu kao i IP adresa NAS-a, te odgovarajući subnet. Nakon namještanja IP adrese računala možemo pristupiti NAS-u putem internet pretraživača, te započeti s njegovom konfiguracijom. Za pristup uređaju također treba upisati početnu lozinku koja je zapisana u priručniku uređaja, ali i na dnu samog uređaja. Kao što se vidi, i ovaj uređaj ima wizard kojima se lako namještaju osnovne postavke. Zgodno je što su koraci wizarda i ukratko opisani. Ovdje se tako namještaju lozinka, vremenska zona te IP adresa uređaja. Iznenađenje je postojanje DHCP servera, kojeg nema čak niti access point. Tako ovaj NAS može ispuniti i tu svrhu ako DHCP server nemate pokrenut na nekom drugom uređaju vaše mreže. Nikako ne smijete istodobno aktivirati dva DHCP servera. Na kraju upisujete ime i opis uređaja, te je uređaj nakon toga potrebno ponovno pokrenuti kako bi nove postavke mogle funkcionirati. Sve postavke wizarda možete i sami namjestiti šetanjem kroz izbornike, te tada možete pristupiti i svim opcijama. Posebno je važno spomenuti da možete kreirati i različite vrste korisnika sa različitim mogućnostima pristupa disku. Tako možete odabrati tko će smjeti vidjeti koje mape, te tko će smjeti zapisivati na disk. Ako disk planirate transparentno povezati sa drugim uređajima, tada ćete morati aktivirati i Universal Plug and Play. Ovaj standard omogućit će jednostavno povezivanje između različitih vrsta uređaja koji bi mogli pristupiti disku, a i ovdje također možete odabrati kojim mapama će tada takvi uređaji imati pristup. Nakon toga NAS možemo spojiti sa access pointom i time smo omogućili pristup mrežnom disku putem naše bežične mreže.
Za prikaz načina rada medija centra spojili smo ga na 24-inčni Samsungov LCD TV. U osnovi radi se o LCD monitoru, ali koji je obogaćen dodatnim konektorima. Uz postojeće VGA, DVI i HDMI konektore tu se nalaze i kompozitni SCART konektori, te čak i digitalni optički izlaz zvuka za spajanje prema vanjskom pojačalu. Inicijalno smo D-Linkov DSM 510 Media Centar spojili sa TV-om putem SCART kabela, jer tek nakon odabira digitalnog izlaza Media Player je moguće spojiti preko HDMI sučelja. Ovaj Media Player je inače namijenjen reprodukciji slika, glazbe i videa sa računala ili neke druge lokacije, baš kao što je mrežni disk. Media Player ima podršku i za 5.1 kanalni digitalni zvuk putem digitalnog optičkog konektora, a podržava i VPA zaštitu bežične mreže. Od formata ima podršku za sve poznatije audio, foto i video formate, kao što su MP3, WAV, VMA, JPEG, BMP, TIFF, VMV, MPEG 1, 2 i 4, AVI, DivX te XVID. Također treba spomenuti da uređaj ima i daljinski upravljač, tako da je navigacija kroz izbornike iznimno jednostavna. Preko HDMI sučelja uređaj ima podršku i za 720p i 1080i rezoluciju, a tek nakon odabira odgovarajuće rezolucije uređaj možete spojiti na TV putem HDMI sučelja. Da biste sa Media Centra mogli reproducirati materijale koji se nalaze na mrežnom disku, potrebno je namjestiti postavke žičane i bežične mreže. Ulaskom u VLAN izbornik možemo odabrati automatsko traženje bežičnih mreža ili ručno postaviti postavke mreže. Nakon pronalaska mreže, potrebno je namjestiti neke detaljnije postavke, vrstu zaštite te lozinku za pristup mreži. U detaljnim postavkama možete odabrati i hoće li Media Centar imati statičku ili dinamičku IP adresu. U našem slučaju ona je statička. Nakon obaveznog ponovnog pokretanja uređaja možete pristupiti datotekama na mrežnom disku. Od priloženih videozapisa pokrećemo kratak videozapis 1080p rezolucije u MPEG-2 formatu popriličnog bitrata, čak 18 megabita. Ovo je očito preveliki zalogaj za bežičnu mrežu, zbog čega dolazi do trzanja pri reprodukciji. Bežična mreža očito nema propusnost od 2,2 megabita u sekundi koliko je potrebno da bi se zapis ove rezolucije reproducirao bez trzanja. Žičana mreža s druge strane ima veću propusnost, pa do trzanja neće dolaziti. Želite li žičanim ili bežičnim putem gledati filmove koji se nalaze na vašem računalu, morat ćete podesiti postavke mreže računala i Media Centra. Osim toga, na računalu obavezno morate podesiti postavke Media Sharinga, te odabrati uređaj kojima želite slati multimediju sa računala. Network settings moraju biti namještena na private, jer suprotno Media Sharing neće raditi. Sada kroz izbornik video možemo pogledati filmove locirane na našem računalu ili kroz izbornik Music možemo slušati glazbu. Video koji trenutno možete vidjeti je inače 720p rezolucije u VMV formatu. Kao što vidite, reprodukcija je besprijekorna čak i preko 802.11g bežične mreže. VLAN mreža je odličan izbor i za video nadzor. Nećete toliko biti sputani žicama pri instalaciji, pa tako kameru možete postaviti na razne lokacije na kojima biste bili ograničeni žicom. Kameru morate žicom spojiti s računalom kako biste je mogli konfigurirati. Korištenjem setup CD-a instalacija kamere je maksimalno pojednostavljena. Uz samo nekoliko klikova i odabir vrste spajanja te IP adrese, kamera će biti detektirana. Ako imate više kamera, potrebno je odabrati odgovarajuću MAC adresu kamere, te po potrebi statičku IP adresu. Nakon detekcije kamere i spremanja njenih postavki, zgodan detalj što možete vidjeti što kamera trenutno snima. Neke kamere nude i dodatnu slobodu u nadzoru, i to putem daljinskog upravljanja kamerom. Pri tome je odlično što kameru možete pomicati pritiskom na navigacijske tipke, ali i samo povlačenjem slike po ekranu. Web kameri se može pristupiti i putem internet pretraživača, a i te postavke se mogu namjestiti uz pomoć Wizarda.
Standardno se tu namještaju postavke mreže te eventualna potreba za pristup kameri putem DIN DNS servisa. Ovaj servis vam omogućuje da računalu dodijelite ime koje će se povezivati s njime, te tada preko tog imena, a ne IP adrese, računalu možete pristupiti sa bilo kojeg računala koje je spojeno na internet. Ovo je iznimno korisno kada želite imati server na vašoj internet vezi, a nemate statičku IP adresu, baš kao što je slučaj na većini ADSL veza. Svakako treba spomenuti da kamera ima mogućnost samostalnog snimanja slika koje se mogu spremati na NAS, a te slike tada jednostavno možete pregledavati na Media Centru.